Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Sahlang. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kalong kajing ay man siyem ya ki waypat ki riu treman sobha, ki baterai na kabenta ban Synniang ya ke Imlang Sahlang, hadian ba kawai ke Longkmie Khasi, na kani ke jela Meghalaya, kalayo ya kajing Ithuh, halor Synniang jongka, na ke waypat ke Kynhun ke Banabari. Kani ke Longkmie kedai ke Presiden, jongka seng Civil Society Women's Organization, ke Kong Agnes Khasi. Ke Longkmie ke Badang Syukoj, na kajing man saujur, Haka jing syak tombor, hari luam jantia. Haka pratrik unai weng jong senam arjakat pra, rengkat ke para dekhot jong ka CSWO ke Amita Sangma. Kakong Agnes Khasi kedai ke wei nikriu treman sobha. Kabalami syakmat, ban penyo ya kahok jong kikentai, ban kan persya, halor ki kam tombor ki kentai, khamtam ki kam, bamman, haka bale bi ijat ya ki kena kentai. Nangta, kabawat bania halor ki kam bamsap, hakit nat sorkar baper-baper, bat kajingkran persya ru, halor kajing beteng, ya kajing ti, bat salan BA nyu doyong, nakani kejala Meghalaya, wat adin baka yeng syari, jong ke National Green Tribunal, kala hukum ban sange ano, ke kam ti doyong, hakani kejala. Halor uni Synniang jong kakong Agnes Khasi, hakani ke kenti, la Ithuh ikini kam jong ka, da ka waypat ka Kynhun, nakari Turkey. Ka Kynhun ka balatem, kum ke Randing Foundation. Bat kane ka Kynhun na pedang ki arngot ki ba kalajit, ban ay kusnam bat penkuburam hauni usnam arja ka kandai. Kalajit ru ika kong Agnes Khasi, rengkat ke nebahat akok nakari Turkey hi. Haka jelang ka balalong, haka kandreu terek mentau nailur arja ka kandai. Ha Istanbul Lufi Kirdar International Convention and Exhibition Center, ha Istanbul, Turkey. Kajialang kabalatip kum ka 11 International Randing Award 2019. Ha shwa bansam ya kusnam bat ban penkoburam. Lapan iru ya kajing Ithuh kana lingkot. Halor Synniang jong kini ki arngot ki kentai kontop ru jong ka kong Agnes Khasi. 2019 International Ranting Award is Hindistan'da Meghalaya eyaletinin başkenti Shillong'da doğdu. Bu kentteki St. Mary Üniversitesi'nde siyaset bilimi, tarih ve eğitim bilimleri okudu. Siyasetten uzak dursa da yaşadığı bölgedeki kamu kurumlarının şeffaflaşması ve insan haklarının güçlenmesi için çalıştı. Dokunulmazlığı güçlenen bürokratik sistemin karşısında vatandaşlara resmi kurumlardan bilgi talep etme hakkı tanıyan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'nın 2005'te yürürlüğe girmesinin ardından bilgi edinme özgürlüğü aktivisti olarak yoğun çalışmalar yaptı. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve yolsuzluklarla mücadele etmek üzere 2007 yılında kurulan Sivil Toplum Kadın Örgütü'ne katıldı ve 2008'de bu kuruluşun başkanı oldu. Yaşadığı kırsal bölgede giderek yoğunlaşan kadına yönelik şiddet, tecavüz ve cinsel istismar olaylarının duyulması için çalıştı. Çocuk seks işçiliğinin arttığı Assam bölgesinden gelen bir ihbar üzerine kurtarma operasyonu düzenlenmesini sağladı. Tarım işçisi yoksul kadınların haklarına erişmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için halk tabanlı çalışmalar yürüttü. Devletin yoksullara tahsis ettiği gıda desteğini dağıtmakla yükümlü şirketlerin görevini yapmadığını ve devletin bu konudaki takibinin yetersiz olduğunu ortaya çıkardı. Yasa dışı tarım ve beslenme politikalarının yarattığı ekonomik sömürüye dikkat çekti. Devletin tarım alanındaki tahliye politikalarıyla yerel halkın topraklarının ellerinden alınıp göçe zorlanmasına karşı çıkarak oturma eylemleri başlattı. Kasım 2013'te bu eylemlerden biri sırasında tutuklandı. 2018'de uzun yıllardır görevde olan nüfuslu bir okul müdürünün bazı öğretmenleri ve öğrencileri taciz ettiği ve dayak cezası uyguladığına dair şikayetler üzerine konuyu yargıya taşıdı ve öğretmenin tutuklanmasını sağladı. Hak savunuculuğu çalışmalarının dönüm noktası 2018'de Meghalaya bölgesindeki Janita tepelerinde süre giden madencilik yolsuzluğunu ortaya çıkarması oldu. Birçok insanın hayatını ve topraklarını kaybetmesine neden olan yasa dışı madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede incelemeler yaptı. Bu faaliyet için fare deliğini andıran dar çukurlar kazıldığını ve çukurlara sığabilen çocukların çalıştırıldığını öğrendi. Çevre kirliliğine ve hayvanların ölümüne de yol açan bu uygulamalar 2014'te Çevre Mahkemesi tarafından yasaklanmış olsa da bölgede ruhsatsız madenciliğin durmadığını, devlet görevlileri, kömür madeni sahipleri ve finansörlerden oluşan kömür mafyasının faaliyetlerini yıllardır sürdürdüğünü kamuoyuna duyurdu. Yasa dışı olarak kömür taşıyan hafriyat kamyonlarının fotoğraflarını çekerken mafya mensubu 30-40 kişilik bir grubun saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Bir ay yoğun bakımda kaldı.
Saldırı sonrasında geri adım atmaması ve saldırının yaptığı işin doğruluğuna olan inancını güçlendirdiğini ifade etmesi, uluslararası eylem gruplarının ve örgütlerin dikkatini çekti ve desteğini aldı. Kamyonlara dair şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan kişilerin kömür mafyasının baskısı sonucunda serbest bırakılmasının ardından bu gerçeği de kamuoyuna duyurdu. Madenlerin faaliyetini durdurmasıyla geçim kaynaklarından mahrum kalmaktan korkan bölge sakinlerinin suçlamalarına maruz kaldı. Buna rağmen yoksul insanların ve madende çalıştırılan çocukların hakları ve çevrenin korunması için yasa dışı madenciliğe karşı çalışmalarını sürdürüyor. Hak savunuculuğuna başladığı günden beri kadınların uğradığı hak ihlallerini ve bu konuda üzeri kapatılan hikayeleri ortaya çıkarıyor. Devletin tarım ve yoksullukla mücadele politikalarındaki yolsuzluklara karşı sesini yükseltiyor. Yıllardır süren yasa dışı madencilik faaliyetlerini duyurmak için hayati tehlikeleri göze alıyor. Yaşadığı bölgedeki yoksulların, kadınların, çocukların ve dezavantajlı insanların haklarını savunduğu ve onların geleceğinin teminatı olan çevre koruma mücadelesini tüm engellere rağmen devam ettirdiği için Agnes karşı. Hadian baladapan i ke film ke balengkot halor Synniang jongki. Lapan bot pat ya kejing sam kusnam, bat kejing pun ko borom ya ke kong Agnes Karsieng la senran lang ru da ke khon jongka. Kesamla Claire Karsieng, upara jongka ubak John F Karsieng ringkat ke kurim jong u. Yes, Agnes Karsieng. With this award, the foundation aims to remind those individuals, organizations, and groups who give inspiration and hope to people for all holding on to their struggle, work for a more independent and fair world free from discrimination, racism, and violence, take personal risk for achieving those ideals and use the language of peace that they are not alone. Since his work here were almost similar, I felt that I should come not for the award, but for the bond between us, so as we can carry out the work which our effort is heartening to many who need a voice and give peace in mind. It's not an easy work, but we have to bring out the best system to be able to achieve the goal for which we make an effort wholeheartedly. In my work, my endeavor is to help and assist those who are oppressed, discriminated, victims of violence, land eviction, job exploitation, etc. Most times there is neglect by powers, where it would be in government or institutions who are there in powers. This is unlawful, as it harms those who are vulnerable. We can see that many want to be in power as they think they can control, and they crave to become rich and powerful. Thus, in this thought by those in power, many public not under their votes, they are ignored, and countless driven into poverty and destruction. In my work, people of various issues come to seek assistance, and it's new even to me. How do I help? What should I do? But work leads me slowly, gradually. We cannot just push them away when they come with problems, as they have come with serious cases. We notice that as we try to help the oppressed or victims, most of the perpetrators, they are well connected, as some or their relatives are politically connected
or has helped them in their elections to win. So the powerful do their help by controlling the government servants who should be the government servants for the public, and they twist justice. We know that there are such atrocities all over the world, and during experiences we can and should distinguish between these oppressors and the oppressed. Having understanding, we can help and share this with those who need us. Halor kani ke jingyo ya ke jing Ithuh halor Synniang jongka na ke benta ke Imlang Sahlang hadien bakakong Agnes Khasi kalawan phayeng Haka kat pratrek mentahi unai lor arja kat khandai ka bat CCTV kalayo banya kendo kerpang bat kani ke Longkmie ban sngap ya ke jing sngo jongka halor kani ke jingyo buram nabari bat kumjo banya sngo ya ka thong jongka nang ni sekhman kum ka wei na kiri tremon sobha na ke benta ke Imlang Sahlang kong Agnes dangi kindat sngi menta pila yo pedang ini ka kusnam ke balik sing law nong ba kadai ke bahe namar la Ithuh pi sabar jong kari India kini ke Randing Award kendat aba hade ba pila yo ban sim banyo pedang ini ka award kumno ka jing sngo jong pi hakato khalimat par pili sim ka to ka kusnam ka sulong no kata kadon kata jing sem ba pleng kat sabalai kidon ki jing ki ba skeleng ki ju hi jan Serim kijing kijing stem jo gibreo but ki struggle jong ki ba persang menyerap ke ya kanu but kalong baso ka kta ba u tu breo ka teng jo u dei long usha siap ke ha u arjar nyo but balai ba ukren ya ka mo ya ka ik ba kren ya ka ba kum ka khubor kani katai ka article ne ka ek ba u yu ke te kadon kata ka jing ayu ba ngasngo ba ni hap ban dalong banya unite ke banya nang ya telun lang susu ban klang ke ki ba kwa banya ayu mo ai bori ki kena ki don ki kena ru ki bawan tu te kalong ko ba ai bori ki banya keren wat dinum ya tiang ban keren kenya ke lada don kanu no kajing ayu happy shmat pisngo kumno haiti por ba pisa jet ban yo ekni ka kusnam nanda ayu kata ning kom lei tengah tiang ong manu kita bawan khot yang abom tip tu mo ong ba bangam tip te ndang la watch phanga ayu jong ni bade ba ka issue jong u ka cause jong u ka long almost mo kita ki similar ayu te ngasa sngo ba ngan lek bandup yo ban ya kendu ken kini gi jet brio ki ba kwa ban pen sa nam ya u ken ban ni kanang ba ki wei ru ken slur ken keren kan to bring about peace in this world ken ka foundation mono bastang ini ka foundation ka ba select ini ki bayo kusnam manasnam the Randing Foundation ka senga ka lok jong u Raquel Dink kadai ka sedang ya kani na do ajar kendai na do hadian ba usha penyap mo ka jing yo man sem ju phi lang ba kani ka kusna ma phio nama pidai ka bre ka batrai na mata ka ba ka mya chu ke masalang ban pen pau jing sha ka ba long bi an ni kumta ba ki ban yadai ka hok ju kin thai ba ki babon ki we kam treman so ba ki ba pila tre nang ni khmat ka kumno ka jing ang no ju pila se hadin pila yo kham tam ni kusnam ka wan no ka jing ka wan ka nu no ka jing thmu ka ba ni tre makana ha ini ni somba ka de ban ya kham shabar ban yo ban ajing shlur shu ka ki kinu ki yu namar ni sa ka jing tip ruba ki don ki journalist ki sha kem tu shanir ngai don ki ngai tre lang ba ki journalist dengan kuat kum kita ki ke bakin ja keleng kum kita ki don civil society be sha kem te ki domestic violence ki don bon ha shathe kum kita ki ladania unite ninya bond lang kan wan shisha ka jengkala ke haka je kan do je phi ba ki bre she the trai ki idea ki jingya
kata kejing ya keliang mo kejing nang jing tep hak bede bakum kini ki kam tre man sobha ke kejing sempang je pi pilat hab pi yo la ban lai kum kini ki lempung ngi long hayu iba to kajing jung ki kadan bet ngasuya yo ban ya pleu lang bat ki ba ki don ka constitution tang ba kadan makana ka domestic ka ikani ka democracy tang ba kamlong gum takin kamlong gum kata ka ba ong democracy te handrei ki don bada kata ka jing thmu bakin pen kiyo ya kanikin te kum kani ban ong ka kibri ki banang tu ki play ya kalat ban le ya kata ka baki Sinai gani ka foundation kanang ba kenya embrace lang bat ki bashabar ru kai te kamut kata ka jing thu jong ki kalong kamdei tang hang tu bai kalong shabar ru ban ayu kai shabar ru kan namar ki yu ru ya ka climate change which is very serious menta ka environment kita ki kumno pi sham haba ka yikran ni khana bat ki kumno ki yu kari india jung israel kamta maka sansa kadar mar kari india jing ru kade ka sansa pai ba ke jing ang no je pi trai nang ni khmat da pila kham khlan kamat ka ba pidang sosa nu ban pendap ki kam je pi kum kata ka ru treman sobha bar kum ka president jung ka CSWO akwa kham tam ban ba kan I justice ya kan ka violence against women and children especially ka tumut ki klung ki basha rip jan man kapor la shu hang ni po yujungi but ban I justice would eki but ban penja ru ka jing hatred te ka jing yashun ka bashu kawang shu berat shu la alam no kumbang isa ha ko pa ka perthai la kumbadang photli ki et ne ki kadang tang kawai ke balai ni long full of hatred kan which dan syu kata kajing sengoh hadu kwa ban peniap kwa banyak tiat kwa banyak ayu kita ki berkhoi ni kwa ban pen ayu kan kenang bukan wan kan kajing suk kan aka ri haka perthai teki ki senjam ge penya pensim nanis kemada se bapin pun orlong kita jing no jepi nimdang ya expand bat ki brio ki basha baru baki basha meru ki dan kinunu jing nim itai kan ayu bai bang nila banle nim dei poka baki ai kata authority yang ni banle andre kat ka bangila banle nim yai persang sakman nim yai kan randien ke ni de ban keren nim de ban snap nim de ban set ikatu ka jing sniu ke kai jing EJP pal hakni ka judicial system ko mantangi karma mantangi adan la ka jong ka court ka ba pura ka meglai court kai ka jing EJP hakaban tian bishar hakaban penyo kita kemopion pi kata ka jing bishar nga ha meglai dengan ong kal along no kum ka jaka ban shuwan bu ikibrio ba la jang chong thak ki ban bu shani katu te hap karam persya la le namar ba kim kwa bade ban ai kata ka bishar ka ba dei ke hi lada ki kwa ban trai baru kalong no kum ka jing pen kubom ya ki ken tingi kwa ba ka di ban long kanu lada ka dei ka state ka ba small na ba big ba he na ba ka dei ban ka justice equal dei ban long Synniang ban dei sipo ni dei shan long kendong de ai de utau basu na ban chuan nim kwa kita bat minum sya kum kita ki ke bakin long kum kita ken namang hap dan keren haba kadon nsyue thnum po yeng kamlong hap keren pi gum no hakin hi snam ala ngru bangla yo ekam megala ko bun hakijing lek chunga man kapor hakut kibri kila babi ba kila de ban sakut ha bek haka high court jongka Guwahati kila de ban ne kiong namar bale hangni sulong no teng dakin man ban bishar kila supen kim tre ban pe kila skwa ban pen ikomot kibri ke bakwa ka hok ki jinjar ken hap up kam de basuk ken kibri mo haba ki rash ka yang bishar ban ra ikono ki kwa ka hok ndai la dakin yo kam to yu kai ka jing thmu je phi nani skmat da se ba
kindan ki mat ki bedai let's say ki issue ki bedai ba pina bani kendo bat ki bor sarkar pi kumno gini sarkar menta hak bedai bat kita ki respond ma badan kiseng balang ni ki civil society ki belat bandra ban pni kita ki jing tuna ni entai ngam tip bat ki wei ki Longkmie ba iya ki wei yo ki ayu handai tang tu ka ayu jongi ka bajing ja jongi ni lapan ba ka de bandon koi ka section jong u pulut ngalaong yu pulut ba fi ben at 120b for conspiracy the claim ai the ladaka ka sarkar ka minthi ka if you dang mi minin mi siru ka dang mi ta ka baki ya kita ki trok do yong pimut kini syukit do yong lada mdei ba ai bor na lor kamla balong lada ki ai hukum na lor kini kila sange handai kadang ke ike na lindat ka ba ai kadang ka jing protection by someone in power kai so kimla ban ong bangim tip iam te kamut kadang ke ike na lindat ka balong kam shai kai sipai ba dang ikani ki kendat ngi ba ngi adab ikani ka dorbar senrai kila don ki sibun ki mat ki ba lawan ra bat kawen ki mat ka deiru ka bai dei ba kata ka jing peteng ka jing ti bi anyu do yong wat hadin ba ka NGT kala hukum man sange no bat kadon ru ka jing pen priang video ki seng balang ki baringi ki tu ki trok ki baket ki tu do yong ki pau tuli pi kum no halor ni ki bentaban ka dei shisha kadon katuka baki ayu hakat baki pen im tu kamdei ka basu ka bak syukran hakatuka ayu lada kita ki pulet ki ui haba kat hapo ka kat hakatuka webrich balik kim shum check ya katuka itu kitrok balik kim check kila kidan ki pulet kidan ki Longkmie kidan ki administration hang tu ki bam tu lak benda iu balik kim lak bentrai kita bentrai ya kata ka iu ban yada namar kali kru ka revenue jang ka state ka leak mlak ban sio kata ki ong bam dan pisah handai kitu berki abam du ka babelai te bakin ong beda bakam kim tip ai ka bam la long ba nama ngatip baki dang ti mentar kidang ti but lada ngan ye lat ban kendu NGT ngan ong ba un sobha ban kapa di u ba un pha thau yu pha khot yu expert ban pe yu tu do yang ude ba dang u ba mi nado us arja khat sana ba dang mi shen hi kita ki ke ladap ki kwa pe shisha ya ka jingsha ki dei ban pe hok handai phishu ki mut ban chulong MLA ban chu bam tengka hang tu te MP ki ba to ya kren wat mum ya ngap namar kaja lut klub kapisah PP de law nang fide ke victim ma ka bai khi ba persya kata ka jing peteng jing ti bi anyu do yang hadu pinta man saur de menta karam kene ka committee jong ka NGT ka bala thau karpang da ka NGT ka ba wan khari shini nang ba sulong ban chong je lang ban pan jing pansa ne ki department ba per ki bede kene ka benta ke contribution je pi ba pila ban pha le se kene committee ka ba clear da OBP kataki kat ka ka bangayo jing tip haladi but nakibo brio kidan ki ba pentip ngan ai ban ngan penyatu bait namar ba kami kalong kumba it is criminal kini ki ba thok ya ki pai ba namar la to wat ye gitu ki badang khai badang le ya katuka doyong ru para maki ksha thok ki ba kham ruspa ksha thok itu ki ba kham iu te lada ka don ka lat da kawai ka babun mun chua pinda pet tang ka po ka assembly ki kran ki ong ba napo jantia ki ong shami ka ayu ka de agriculture kham ong doyong ki ong agriculture te kita ki ke ka deban wan hakata rukom but ngasham ba kini kidon ki basha alam bakla but ngimkwa ban long kanu ka jing ban long hakari jungi ban le ka kam ka basniyo namar anything illegal kinumla ka government kamla an support
kam la ban support but haba ki support kamut it is criminal kan but ya ka NGT dengan ya jai ngan ya lang ban ya ngan ya rap ban pentip ke ba ngatip harin kejing khang ti yo do yong da ka NGT buat pat sakiwe kejing khang ban ti yo siap ban ti mau bat kum ta ter kebala kata pat sibon ya ka jakpo jeng ki buon ki ba do uksok ba em kam man nakasni pisem kum no long ni kalom no kum ni kadon nado hendai ki cek dan ki siem ki lapun i uni ulum to ya ti itu mau nei kim ong menshua ki brio ki im jakpo kat ban biang te but pui kam da destroy ya kata ka iu kan hendai mentah pada kala sulong no ban lalot dia kapatan mentah te tiki patang hadin kin lem no kami tu kalau sulang kalalot kepada palat. Habatang menela kanus kepada taba menena menu kanus dekispa dawyong. Tek mudur ka destroy ya ka environment but few iya kan ka climate change kat ni ka jing kalah. Te menchua kimle te kum tu. Menchua te wat ka ka ba yur ken ong dabu kaput kata kadadon te ka kendon bat kiburam ya kata ki ko ngu handai mentah pada nado bawan ki bana bade ya khle lang tu ban le doyong te pimut ki kapisa kawan betang nang ni kawan na baru te pisam PPE kumno pa pi sodan em kata jing kata apa ba ka kata apa yu do uksok ba emja mangkas naka tu ka belah tu kam kata kain lada kile ya ka ba kendo hapo jong ka limit jong ka kendo ante ka bam kta ya uwe kam habang ngatrai kan gono kam dei ban violate ya ka human right jong pi te lada kile kita na do sim hi kila sha be ya ka kendo ante kam don jing khang haba minta ka dan em ka mining ayu policy kila ban chna dei bakimla ban chna namar kam don shu kila dat klep lut bakan dadon haba ka don te beli film chna ka policy khrang ki bre kin tip ken ki don ki bamnang bapli bamnang bam start ten da pi ong le kum ni kin le ya ka ba ayu ki don ki ba num le ya ka ba bi an handai la shulong na do na lor la ong be le be te le be ki ya jam handai la da pi don ki kin don pi mut kita ki ba ro khoi kin long kum ta em but kalong wat le ya ka ka ban ham ya ki bai kum ka tu POE ka jing ti hadu ka bala ayu hantai shwa ban poi penusla ka tu tekan sahap kesurok te ndak la hap kesurok pinya ni pia ya nasha po nasha juai kan sa dukut ka tu ngam dei expert tang bang asu thu ba ka jing hap jing tu mang tu ka sanyat yon ga ayu na ka jing slap menta kawan ka bajur hak slap kan nyat lang ndak kan nyat philem no tu haba phile kan gono wan ra iki expert te bakin ong ho philong male ta ni lan tu kala kata ni la laga ka de kendon within that limit ka bala ban le tikipat baru menta laga ki ong ni ko ajak po ngin le be la shay da jai ki bahayin juki kanung kata em ya baro kan kata lut tik kalong kanu no ba phi kwa ban le ka kum ka kendon ka ban biang manu balan khang num dan bala ban khang yata to ni phai bang saka jing yo kusnam ji le se ka la ai man se mai phi lang ba ka ni ka award ka ek message ki ba pidan ki we pat le se ki badan ki batrai kumni kum phi naman ta ka ba ka me jong ka Imlang Sahlang hi sikentin arkentin asu ai khubor ba nginya long lang nginya trei lang nginum dom kanu kata kajing pet khmat ya ka ike handai ngin pet ban le kanu ka ban la ya ka jat ben rio but ya ka perthai namar balai ngisa ngidon tang kawai ka perthai ngimdon palat ya ka perthai ngidon kawai but lada kanu ngila ban long kiba jan saka wada jing sup lele kan bahaya kata kit lada ngila ban yo jing sup but banya dai ki klung na